Još jedna ekovizija je pred vama i u njoj priče koje imaju za cilj da ukažu na značaj očuvanja životne sredine, ali i na pritiske na prirodu. Dobro nam došli. U ovoj emisiji razgovarali smo sa ekološkim aktivistima koji godinama prate crnogorske zelene politike. Interesovalo nas je koliko je urađeno na planu njihovog sprovođenja između dva ekološka datuma. Prva tema, crnogorske zelene politike u vladinim agendama i transparentnost prilikom njihovog sprovođenja. Vidite li u ovoj godini za nama da se nešto na bolje ili na gore mijenja? Progres, stagnacije, regres, bilo je mnogo interesantnih stvari. Jedna je aktuelna, pitanje kolektora u Botunu. Bilo je burne reakcije javnosti nakon potpisivanja sporazuma sa Emiratima. Također vrlo aktuelna tema o kojoj se pričalo i pričat će se jeste i slučaj Veljeg Brda i Novog Grada koji tamo treba da nikne. Da li je to po vama najznačajnije u godini za nama što se desilo ili vidite još neke druge vrlo važne i interesantne stvari? Životna sredina i priroda apsolutno nisu na listi prioriteta donosioca odluka i da ne dobija odgovarajuću pažnju. Ono čemu svjedočimo u prethodnih godinu dana je vrlo karakteristično, a to je da imamo situaciju da živimo u problemima koji su nagomilani već godinama unazad i da već sada osjećamo te probleme, pa tako imamo proteste građana na brojnim lokacijama koji su vezani za zaštitu životne sredine, što nam negdje ukazuje na to da problemi koji su gomilani zapravo su krenuli da tište direktno građane i da sada već imamo reakcije sa njihove strane. Imali smo jako puno primjera u prošlosti. Kada kažem u prošlosti ne mislim na neku konkretnu vladu, nego mislim na praktično sve vlade koje su bile na vlasti u prethodnim godinama. Dakle, imali smo situacije da se odluke donose na izuzetno netransparentan način, gdje zapravo možemo vidjeti da je učešće javnosti u potpunosti izostalo, pa smo tako recimo imali sporazum potpisan sa Emiratima koji je itekako se odnosio na naša prirodna staništa i na naše prirodne vrijednosti koje bi negdje trebali da očuvamo, a koje su bile sastavni dio sporazuma, a bez adekvatnog učešća ne samo javnosti, nego čak i političara na lokalnom nivou. To nam negdje govori da taj pristup netransparentnosti, neinkluzivnosti je nastavljen i da takav pristup nam zapravo može dovesti samo do dodatnih problema i do dodatnih blokada u budućim aktivnostima, čak i za one stvari koje su korisne za društvenu zajednicu. Najzahtjevnije i najkompleksnije nam je to poglavlje 27, to smo nekoliko puta ponovili. Da li smo kadri i spremni da za koliko je to godinu i pol mi to poglavlje zatvorimo? Vidite li da je dovoljno učinjeno da se makar dobije neka prelazna ocjena za ovo poglavlje? Pa ja vidim sa strane Evropske unije veoma veliku želju da nam pomogne da riješimo probleme u našem dvorištu koji su vezani za različite oblasti, kako recimo za kvalitet voda, kvalitet vazduha, zaštitu prirode i tako dalje. Dakle, imamo brojne mehanizme koji bi nam mogli pomoći da te probleme riješimo u što kraćem roku. Međutim, mi nemamo tu snažnu političku volju zato što i za probleme koji su lako rješivi mi nešto promišljamo, mi nešto kalkulišemo, odnosno političke elite nešto promišljaju, kalkulišu, gledaju da nekoga ne naljute od svojih simpatizera i u tom smislu se prolongira donošenje određenih rješenja umjesto da se ta rješenja donose jer nekada su zaista nužna. Tako da period koji je pred nama, narednih godinu, dvije, koliko je nama ostalo za rješavanje ovih pitanja, itekako bi morao biti izuzetno aktivan u smislu zaista donošenja odgovarajućih zakona koja su na čekanju već godinama unazad, rješavanja konkretnih problema koji postoji u ovoj oblasti, ali ja ne vidim niti snagu, niti kapacitet naših institucija da tome adekvatno odgovore, mada sve je moguće, pa vidjet ćemo u kom pravcu će se stvari u periodu ispred nas u tom pogledu odvijati. A kakav je odnos prema prirodi, biodiverzitetu i zaštićenim područjima? Jesu li naši nacionalni parkovi i parkovi prirode to samo na papiru ili se taj odnos institucija i ukupne javnosti mijenja? Godina u kojoj su se dešavali, godina za nama, između dva ekološka datuma u kojoj su se dešavale neke pozitivne stvari,
makar na osnovu volje institucija da se malo ozbiljnije pozabave ekološkim kriminalom. Da li vi vidite zaista progres u ovom periodu za nama i vidite li volju institucija da se obračunavaju sa slučajevima pritiska na prirodu i slučajevima ekološkog kriminala? Što se tiče stanja na terenu, mislim da se još uvijek to nije osjetilo, ali što se tiče volje institucija, vidimo da se neke stvari pomjeruju. U kojem smislu? Osnovno državno tužilaštvo je pripremilo radnu grupu koja će se baviti isključivo ekokriminalom. Ta radna grupa bi trebalo da počne sa radom negdje od sredine septembra i ona bi trebala da bude uvezana sa ostalim službama, inspekcijskim organima i naravno upravom policije. Sa druge strane, u upravi policije najavljeno je formiranje specijalnog odeljenja za borbu protiv ekokriminala, tako da za sada imamo najave da će određene institucije se posebno posvetiti borbi protiv ove vrste kriminaliteta. Sa druge strane, imamo platformu koja je osnovana, koja je zamišljena za prijavljivanje ovih ekoloških prekršaja i krivičnih dijela. Međutim, reakcija inspekcijskih organa nije bila na zavidnom nivou i zbog toga ćemo sada ući u jednu rekonstrukciju te platforme iz razloga što smatramo da je potrebno da se i određene prijave provjere, ali i da se pripreme kako bi se inspekcijskim organima tačno navelo šta je to problematično u određenim slučajevima, kako bi im se nacrtao put u kojem pravcu treba da izvrše provjeru i inspekcijski nadzor toga slučaja, iz razloga što često i kad prijavite, izvrši se inspekcijski nadzor, ali nismo imali, da kažem, pozitivan ishod da je taj problem okončan ili završen. Pa imamo li onda više pritisaka na prirodu? Jesu li slučajevi nelegalne eksploatacije šljunka, obala, nelegalne gradnje, nelegalne sječe šuma učestali? Je li to stagnacije, progres, regres? Kako vam to izgleda? I dalje ima nelegalna eksploatacija šljunka, bez obzira što smo imali neke akcije hapšenja. Nemamo, da kažem, tu kontinuiranu borbu u smislu da prosto zaustavite sve nelegalne eksploatatore, već ih morate zbog određenih sudskih procesa i tome slično, morate ih uvatiti na licu mjesta, kako iskopavaju sa državnih parcela. Nije dovoljno da zateknete, ne znam, mašine na državnoj parceli, nije dovoljno da zateknete određene zalihe, tako da je tu, da kažem, malo stvar otežana. Što se tiče nelegalne eksploatacije šuma, i legalne i nelegalne, primjetno i dalje. Imamo dosta prijava, da kažem, pogotovo sa sjevera, gdje se navodi da određene eksploatacije šuma ugrožavaju vodoizvorišta, da se i dalje uništavaju putevi i tome slično, tako da čini mi se da još nismo tu svijest dosegli da šume ne posmatramo samo kao nekakvu ekonomsku korist, već kao jedan cjelokupni sistem koji može da doprinese održivom razvoju i koji bi trebao da bude baza za održivi razvoj. A sa druge strane, što se tiče ilegalne gradnje, ona je pogotovo pred izglasavanjem ovoga zakona cvjetala i što se Primorja tiče i što se sjevera tiče. Pritisci na prirodu u našoj zemlji su svakodnevni. Devastacija, besomučna eksploatacija, divlja gradnja čak i u zaštićenim područjima, gotovo da su lična karta Crne Gore. Institucije godinama najavljuju odlučnu borbu protiv takvih praksi. Interesovalo nas je da li se nešto promijenilo na tom planu u godini za nama. Vidite li u godini za nama, u posljednjem periodu generalno, neku promjenu odnosa prema zaštićenim područjima, neku spremnost institucija? Vidite li da je priča o zaštiti životne sredine, o zaštićenim područjima, o upravljanju zaštićenim područjima visočija u vladinim agendama? Pa zadnja godina, možda unazad i par godina, neke stvari se mijenjaju, ali sa aspekta zaštićenih područja ne bih baš rekla da se mijenjaju na bolje. Upravo suprotno, nekako ono što najviše zabrinjava, što imamo prisutno zadnjih godina, to je neki
trend izražene negativne percepcije javnosti prema zaštićenim područjima. Naime, prethodnu godinu su obilježili brojni protesti mještana, lokalne zajednice ili protiv uspostavljanja novih zaštićenih područja ili pak protiv postojećih, odnosno sa vrlo jasno artikulisanim zahtjevima da se njihova imanja, njihova naselja, sela izuzmu iz granica zaštićenog područja, jer nažalost se zaštićena područja i zaštita prirode negdje počela je da se percepira kao jedna barijera i otežavajuća okolnost kada je u pitanju ostvarivanje nekih ličnih interesa ili pa korišćenje lične imovine. Ono što jeste naša ozbiljna međunarodna obaveza, to je pitanje Ulcinske solane, park prirode još od 2019. godine, koji nema upravljača, za koji već postoje rezervisana sredstva, ali se i od strane Evropske unije, koja nas i pritiska i ohrabruje da konačno završavamo naše obaveze po pitanju solane. Čekaju se dogovor prije svega ministarstava ekologije i ekonomije i opštine Ulcinj. Nekoliko puta su nas uvjeravali, najavljivali, sastajali se, ali još uvijek nemamo nekakav blizak datum, i jasan cilj i rokove kada bi solana mogla dobiti upravljača. Mislite li da je to teg o vratu u ovom finišu evropskih integracija? Čini mi se da jedino što drži solanu u fokusu, nažalost, ja to moram reći, a to je što je ona, po sreću za nju, ušla kao jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 27. Mi kao država smo u obavezi da imenujemo i uspostavimo upravljača da bi mogli zatvoriti to poglavlje i zbog toga se dešavaju ipak neke aktivnosti i neki razgovori. Za sada još na nivou nekih razgovora i pregovora, ali evo ja bih posjetila recimo, nažalost, i za razliku od solane o kojoj pričamo, mi imamo jedan drugi park prirode ovdje blizu Podgorice, to je Zeta koju dijele dvije opštine, također osnovana 2019. godine i još uvijek nema upravljača, a to područje od tog vremena do danas itekako degradirano i tu se ništa, nažalost, ne dešava da se to pitanje riješi. Mi, znači, reagujemo kada je u pitanju zaštite prirode, mi smo samo reaktivni, nismo proaktivni i reagujemo samo kad nešto moramo da uradimo, a sve ostalo ostavljamo. I to je u stvari veliki problem kod nas i zbog toga nam životna sredina generalno trpi. Po pitanju poglavlja 27, je li Crna Gora spremna i da li možemo sa ovakvim standardima i sa ovakvim tempom napretka u najzahtjevnijem poglavlju zaista i zatvoriti ovu takozvanu zelenu priču? Pa ja lično mislim da je pitanje pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji u stvari sada geopolitičko pitanje, ne neko pitanje naše suštinske spremnosti i suštinskog ispunjavanja svega onoga što su zahtjevi i standardi Evropske unije, već se negdje ta naše pridruživanje nameće kao neki imperativ i negdje je i stvar već nekog prečutnog dogovora. Sad je pitanje da li će to biti 26. kako se najavljivalo ili ćemo to opet malo pomjeriti, pomaknuti unaprijed, ali ukoliko geopolitičke situacije ostanu kao sada, to je negdje otprilike izgledna priča. Međutim, mi suštinski ćemo propustiti u svemu tome da ispunimo ono što su standardi u oblasti zaštite prirode i životne sredine, tako da će i to poglavlje biti zatvoreno, ono što kažemo, na papiru, a mnoge stvari će nama ostati da ih rešavamo sa određenim rokovima i, nažalost, ako ne uspijemo da ih riješimo, ono što na kraju niko ne želi da vidi, to su neki finansijski penali koji kao država trebamo da plaćamo. U ovoj emisiji toliko od nas. Očekujemo da nam pišete na e-mail redakcije ekovizija@rtcg.me. Vidimo se ponovo za 7 dana, a do tada veliki pozdrav od redakcije za ekologiju javnog servisa.